Hoe gaat het met jou? Goed met oom. Alright, kan ik alleen waar? Ik verstaan. Ik verstaan. Ik is nou zo upset. Ik wil weet, van wie is jij pregnant? Wie ik? Elizabeth heeft mij gezegd, jij is pregnant. Of ik. Van Jordan. Waarvan zij het? Zeg wie ja? Nee, ik weet niet waarvan zij het. Hoe kan jij zeggen, jy weet nie waarvan sy die, waar is Elizabeth? Wat is Elizabeth van praat ons? Ik praat van jouw vriend. Dreyer. Ja. Ze blij aan die perl. Nou, ik wil weet, as jy pregnant van my seun? Nee. Nou, waar kom sy dan die story? Nee, ik weet niet. Hoe kan jy sê jy weet nie, maar ek het nou net Donaldsville gehoor, nou 2 ure terug dat jy is pregnant van my seun. My seun is loop hier nie Ik weer. slaap mos hier rondie. Sê wie ja? Ik slaap mos hier rondie. Ja, maar ek weet nie dit nie. Ek verstaan, jy is pregnant van my seun. En hy gaan nog universiteit. Wie? Hoe meen jy wie? Wie is oom se seun? Hoe kan jy nie weet man wie jy geslaap het? Ik slaap mos met Sensie. Nou, jy is pregnant, jy weet die ouers van jou wat pregnant is. Ik zie pregnantie. As jy verseker dame. Ja. Ik slaap hier rond, ik zelf werk bij mij. Jy is heel week by jou huis, as jy verseker jy is nie pregnant nie. Nou waar kom Elizabeth aan die story? Nee, ik vind ik zal nou vragen. Hoe meen jy sal haar nou vir haar? Sy het vir my kom sê en ek het by my seun uitgevind en ek verstaan is die waarheid. Hoe lang is jy pregnant nou? Nee, ik weet niet waar val jij uit die bus uit die. Hoe meen jy weet nie waar ek val uit die bus nie. Ek is Jordan se pa. Wie is Jordan? Wat 'n kind by jou het. Nee, ik weet niet wie is Jordan. Kan ek miskien môre middag jou pa ontmoet en jou familie because ek wil die storie agter mekaar kry, nee. Nee, ik weet niet wie is Jordan nie. Jy weet nie wie is Jordan nie, of van wie is jy pregnant? Van As jy niemand. nie van Jordan pregnant is, van wie is jy pregnant?